hampir rata-rata itu tuh pabicekangnya makan jati. Mau anta pada gabuti, aga buti nostas, yang angka acara, apa boting aga, apa nerita maka ga, macerana ga, mabela mumpi tu ikiro tuh pabicekangnya, tapakar tayo, pakasingi na ke, pakasingi, angki tu main, icai gitu, berarti itu makan jaya pak. Pade pagaga bicara nakada tu makan jaya. Paya pangka tu micai nalika tupu na, tu mamang itu. Jadi angkam itu asabaran na nangicay. Yang kedua to pabicekangnya pakasina. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah takziah yang kesemuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, Bapak Ibu sekalian, walaupun kita dalam suasana duka, degaga alasan dek kesyukur meraja mapuji lori sarajana pengalatan. Magiro nasabah apapun yang kejadian pada diri kita, pada keluarga kita, dan lain sebagainya, pasti decing nak katai pengalatan. Nah sebab ia rohung Allah Ta'ala Bapak Ibu sekalian, de nangka na meron mitayatan na masolah. Tetapi si mata meron mitayatan na madicing. Ia na rohung Allah Ta'ala na parentang gidicing. Ya dona rohung Allah Ta'ala na nagceng ija sarekom mangi pada madicing tau. Batin ang pong Allah Ta'ala to pakaingat ki. Ya, ilito mi ko ani sesa biasa di tamaingan. Magiro Bapak Ibu sekalian, maka dalam paparo karena apapun yang ada pada diri kita semua adalah milik Allah. Nanarik ko nala-nala kecil dari pung Allah Ta'ala, berarti napakaingat itu pun. Karena mohon maaf, ya naruh kekurangan tak biasa kita liase dengan apa yang dipinjamkan oleh Allah. Tolimanya mengiseding nasabah syari-ari nalang pung Allah Ta'ala. Hari ini kita hadir, sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita. Dia itu napa ada puak bertingangnya Pak. Dia itu napa ada panderita makang. Ia ko amate yang dia nang katau ilawi bola nak kade ili itu wakat tahu puninasa. Angka hadir di bola na yan nasabanisu di pamasena pungalata.
Ya pokok apa botingan makorta taparajanga dampang idi nyuakata upuminasa angka di bolana yanu melo mapa boti tanggal sedia mapanritama mapakoto tapi ko ato mate yang paling alhamdulillah ko Pak di media sosial Bapak Ibu sekalian. Tapi masa horoi Pak koi masiki ya ko kampoku ko subu-subu ni na tete ko mami ni kasiro apalagi ko pura mabe salam tapakada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun manasan memang ipakasingi tulinna kadiniga ya mi kadamui bagi ibu yang mempunyai anak umur 0 sampai 9 tahun di bawah ke posyandu manya-manya memusai kokinadi tapi kero dendre Bapak Ibu sekalian kita ajang kadenega siro maringa mana tu yakaje Pak mage na maringa yakaje meki na pakai na pun nasabana bikta makada kafabil mauti wa idha mama daini amat yang ni mencari guru lori pada di mana ya ko angka kilo bolan atau mate Bapak Ibu sekalian malam matu buku-buku ya ko si bombe cede kita weta papaya si bombe magai ternyata isalah mana agak biasa napa sipan rasa kepala desa kepala dusungi napa kata Pak to malada imelo marala to tialada imagiri tapi na lo to mate tahu Bapak Ibu sekalian aja na anun na to nabi nala anun na lagi na melo na biri mage disalai angka lalu nang mohon maaf anggota dewan yang terhormat kadinda Pak 2 periode Kabupaten Pindrang biasa kayak itasiai tidak ada protokolnya nih pakai goro pakai goro matasi yaro turu keluarga yang terlalu keburu purasara kebetulan yaro keburu Bapak Ibu sekalian mega wina jadi ibawana lo keburu itimpai dia namanya mati maka dia pakai goro nala kituan apa deh itu na capuin na paunrowai tapana ipatama di kaburu Bapak Ibu sekalian patana kata patama nih patama Bapak Ibu sekalian juru katama tapasumero pakai goroe itu rogare nakelino belo nullero nasam malowat tanana kanya to tanana yon roy lama kado na ini bapak tasya bila protokol kutambahin na alalang ngati nulay mayro ko ang kaotol lalo na di na makasilalangin na ang kaway koro tergenang na legya ibang ngoto na pachiki nulay mayro michay bahkan nulay melo na rin pa oto na tao bahkan nagoray tao mabukoy leya juru kang ita mabukay. Iya naro sabana na pasipungi po Allah Ta'ala kuang kataw mati maringang manang yaka ajewi magay melo kipa napakay nga kung Allah Ta'ala kafa bil mauti wa iso nasang kita mamadain amat yang mencari aguru walori di pada iman makanya tabi itu diolota tu Bapak Ibu sekalian mohon maaf mega sa pandrita tak mayro tapi balala to mata siya ko sumate tapi gau-gau na to dioloy ko sumate pa penuh dengan hikmah penuh dengan taksia tahu itu misai sa dinapahani mayro ini Bapak Ibu sekalian bangka 10 lota mate pada Ronrita Ridwan Kupunia Bapak Ibu sekalian ternyata masa pukido almarhumah kuang katau mate kormai Bapak Ibu sekalian o kabuan ito ay bulerang, kabuan ito ay chako-chako, kabuan ito ay simpa. Mende nito bukate macari pawal.
Tania bawa to mate na carika pawalu, tapi namonya ro bullerangi na curika to pawalu. Kiringin nona, pacene kiro bulleran. Ya se na siro cako-cakoe, angka to pura na curika ni. Sampah-sampah na. Ya siro na bawa na loyoro, angka to na curika ni. Ternyata ya narota sia kami nang marilalan na to. Ya ko ibulle ni robot to mate Bapak Ibu sekalian. Cenne macerita yero kaci macenne ero. Pribulle rangi ada na pau. Mai ngaki. Keri sapok ki dua tahi. Angkeri rangan na kaci ibu kuda. Angkeri ko patah mati misalnya angkeri patah mati. Angkeri rangan na kaci buku. Jadi ni gapung ini mate Bapak Ibu sekalian. Narekorwane isun narang ina sabatalul lapi kaci. Narekomakun rai isun narang ina sabali malapi. Iya no wasa dendre maringang yakka aje betul mate termasuk yata siai pae pamelo ki siama ama. Meki na paringarap ngala tala kare aja ki jaga mabangka. Ada kijagala memaboro nasaba ako nangi ya Bapak Ibu sekalian manasa maka di pungala taala matur ya narodendre na baca ustazata dan saya kira itu memadai menjadi pangajar di mana ayat pamulan na baca dendre ustazata ya ayyuhalladzina amanu sininna to matapa ista'inu bis sabri was salat pancaji asap barakangi andrangi sempajam patulung. Boleh dia ya ipai wadi ripaham makkade. Nelorang ipungala talai di masa nyaleta matappa pancaji asap barakangi patulung. Magene yolo asap barakangi pade gaga wading kejajia pa petani asap barak. Pegawai nadena sabara maripai pas sekolah nape sia solo sekolah cau kaya paja mohon maaf baginda ku ya anak naye pak patalolo pae sehari-hari kasih bawa ke kawalan berupa tolit teh ada kawalangi jadi arena keluarga kaya dikenal di kawalangan sangat dekat dengan Andri Guru almarhum Kiai Abdurrahman Hambur lalu. Tadi Bapak Ibu sekalian, aku Bapak Ibu sekalian. Jadi, Riko paling usas kesinang masalah malabik yang kehadir ini mana padang kehadir. Diga lawan di ngata bangka kang ilalang atita na sabat ternyata. Apuna-puna nama nami pung Allah Ta'ala. Ipinrang ini. Nagemite butin na makade ifinrangin yan aro na paralo kiasa parakang mayro pawat puta malolo tu ili makunre pamega makunre ko sope lipata na tumala jarum si semi yang penting purile pa iro pita iro si semi na tama nasa baliw ataran na pakita pamalolo muru. Tapi ini macucoy makukuy ko dito mga kacamata. Kacamata aja lagi. Toli na solan. Biasa ni tama na. Toli mirin na. Kokor kadangi pa na paringarang ito kung alatala. Kadai wala ni pagkitab ko sa isa. Ya rambang aku paloyase. Masunya si muru-muru paloyase Bapak Ibu sekalian. Yung kuryawa ko din pahang. Si muru-muru ko loyase pa mayro ko angka cara 17 angka tu pa balu canggoring lolongoli yalli tasiliter ko lapangange ya ko tasiliter media ni saleon ron cinampala dan igalerun magai makasimum bisigo tapi ko tanay maapa ni makukoy biasa na logot tingi pa monro mani canggoring eri birin na panen magay nala ni pong Allah Ta'ala isiwan
Tapi yang kedua dia nami jauh. Selei. Nah, pamoja na waji micawa to. Nelo ba yang pitangero isi baru ero. Tabe Bapak Ibu sekalian, tapi tapane jului di doro. Jului ke kiri salah. Pura si hati musi. Ajan. Maga mitau iko maciwa. Tabe Bapak Ibu. Nala ni pungala tala isigon. Mayro pa ko mendre ki bola ko bola aju bola na tomotoy. Marepe-repe adin na biasa lalo kecegi. Biasa lalu tak dua. Ya lalu kumpul makan repe ko pacongangi. Kawalan nenek ko po kaya. Kaya to pala tiang apa. Wala nenek ko jalan angkri. Ya ko makan repe ko ron pa tumagalay di lalu nang alwan ding. Lalu menilai lupa. Onro kala. Tapi ko tanay ki mo pwede macucuan. Tulay mo pala lo nating. Dari aja nih lalu stas ipan tungka lagi nanti ipan ras. Angka tahu pak kalau lalu ada yang de na pasti 10 euro aja nanti. Angka lalu je buri namanya pangade. Kokuani ro kadangi pa, jangan sambaran ipau. Ya aku tahu saya sama kok ro kadangi tapi kada. To ani rama. Ya po yang mangkaling ita papurang kamati lalo ni ramang. Ya ko kuero kadata pa maingaki, napakaingaki po ang kare maingaki ko alan itu sesa. Mayro patabe bilua ta bolok kapu. Oh. Mapa makupe. Amo janggo ta mamula to ni makupe. Paringarang ibu, paringarang ipa, lecet to agama ta isimer bolong di luar. Jadi bocella, wadi mo rokapa. Apa ya bolong yeteng. Magi ni yeteng pa salah satu hikmahnya, edega tu sinyale tamatoa. Apa sehari-hari 10 motor. Denus sinyale namatoa. Aga butin na ba? Kering itu reuni mabuhay. Habis si reuni, suban namanya masih sekolah. Reuni SD mika padegaga, alumni SD. Ya ko SMP angka, SMA angka, perguruan tinggi angka. Angka lalu negara baru, alumni pensiun. Ketua alumni pensiun. Iya naruh biasa runtuh 10 loy pak, 50 tahun ini masih runtuh. Mau pemulai tambah SMP, pada loni manjama, 50 tahun masih runtuh. Tapana si runtuh sebenarnya. Astagfirullah, apa nang kira nang podang ngiro? Karena penak buat wata kita. Iya na tahu ede nusing aleno to. Iya tu komatoa ni sebata. Pada tu ata tu. Dega pa na pada umur udah. Napa na poda suban na kene. Mapa na ko to ata kita. Iya na ro tahu din nusing aleno to. Termasuk pak, ya salah ada, kau acara kau baik, ya salah ada nih saya yang ngalek kali capu tuh mato, aja lalu tak ada koro, bukan anak coba kan ya, dia tuh mesti ngalena mato, iya mi rumah tua ini, pegangan nih, iya maku kue, ini nama tua, mai rotu tadi cupa ini dari leno tuh peralana kali rai. Magukwe ini nalise ki kadire berarti di mana ya to nama romole ki kala capu to to apa kita sanya leta tu tapi 20 ni dua muru tu nasa mo pide nama to lela naudzubillah ni ya po ko mapute gamay pa ipaham makaro mato na rupale bahkan makade indri guruta si Jonarna paparitana pungalata maingat ko maputi ti guluang. Na tunamita ko na ibu ko baik puto.
Tapi dia ku babitau ki di mapute di luar ta, dia nama kor. Kadiasangnya jalan dia maka dia mapute ulangi na cara ini. Apa contohna alena derita almarhum. Ya ko elo de ni pa de panagisu ipang masena pangalaga. Elo na mana ya keluar megang ni pa megadang pamatuan alena ro keluarga pa. Tapi ya naro dendre wala pamula maka de paralu kisabara maka de tanya menteri murus jama-jama. Apa manasa matiangi Bapak Ibu sekalian, manasa maka di Allah Ta'ala alladzi khalaqal mauta Allah Ta'ala tu pancari matiangi. Makanya dia gagal mulai tangkis tu matiangi. Makanya yang si coco kayak tu muki riburi na to na po. Apa yero hebang tu mau koi pamo o to na dawa tu. Kasampulo mo kiriburi na to na desas dunia sementara akhirat selamanya. Bah cece. Bapak. Ang katupura urun po, tari, paluraga ba yun? Standari ko, yung na masigiro ang sugiri la balakan. Aga no kikoro, kejarlah dunia, utamakan akhirat. Cek. Ang kalalo pura terharu, benek, suway matan na ba? Terharu. Oto tari ko. Puna dia malah adalah malalangin di kolem ba, di parang kanjala adalah lang. Dia parang alhamdulillah. Mau koro, megaluran doroto. Kuna ada api lagi ay pamigaluran na kilo ko. Burun to sila roles itu. Tapi aga no kinoro borino to no sabara me mapataw ila jadi. Insyaallah. Kami ne ko. Ya, baca. Weh, tak tiri-tiri matan. Batuan na lino yang panadita sabara. Karena itu lorian riku anak-anak yang almarhum sabara ini. Nabaca din dari ayah na yes kazata innallaha ma'as sabirin. Yo sabara kindi subawa ki Allah Ta'ala. Padang katuri kampung ipa kejadian makoro. Yolo mate tumaton na diga kapakatai mega na 10 pagarin na Janero. Mati tumaton. Tapi nasabara imakadubi Bapak Ibu sekalian anak na angkat tahu lengkap tumaton na indo na justru ya de bajing padaku biro de nama kata tumaton Bapak. Maga yoro din daya innallaha ma'as-sabirin. Ya jitu amatengina patarona iku malatala din rekadaka angkat to mo kiribori na otona aga no kipa kadediga gajago. Ya tomiro tafsiri yaro kapan nama soro ritujunna to mateangi pa pasang ke jagota. Siapa tahu ini jagota ya ko mantan bersileta BJ Habibie onro jagona basi na palutu lolo tahu dera pakai tulu onro jagona ya putih di jagota kalah aja mi palutu angka ko tulu na ya ko patuy lalu mi. Tapi itu hebat atau realoi Bapak Ibu sekalian, ternyata namo macule ketua burung kumelo kuna cengaki ya cengaki gitu itu kalau jangan cengaki kumelo cengaki enreki apa no cara nang menrek kalau jangan makan japa bakal-bakalan makan japa pandina seimbang pak di malampu insyaallah cengaki kita hebat naturologi namo macule mi angkat pendidikan di dalam. Nah, li suka tema jadi alena tomatota mantan presiden BJ Habibie wingarala dapat angka biasa di kawalan angke apa sana waktu mau betul wingaram keriko Indonesia nih pakai sini wingarala deh. Kalau Indonesia mau dibikin baik kata dia itu waktu itu mari kita semua menjadi baik. Petani jadilah petani yang baik, guru jadilah guru yang baik, polisi jadilah polisi yang baik. Pokoknya kesimpulannya ya orang baru ingat waktu nanti di kepala. Jadi suka memang ya kau jago nih ya pak, di mana mati? Ya kau doina, tadi pak, pura presiden tahu, nak pura tadi presiden Bapak Ibu sekalian. Amo pa aja nih presiden nabi itu negara. Ya sangi di po gila di panu pujen na to Jerman, tapi konroy magukwet.
kaniriawana kan. Jadi itu aku matiang ni ina rodendre ayana alladhi khalaqal mauta. Kung Allah Ta'ala tu pancaji amatiang. Makanya dia gak mulai tawa gitu. Makanya tu penderita ada pak biasa tu nala contoh atau matiang ni pada lona tu pawe. Biasa pada awal yo tu kri kawalan. Maguru kirunga cara mari walang. Pak putih di cara mari walang awan ni cuma biasa TTC di pajai. Apa kelas C di bawah, nah itu kelas, nah dua anak mendre C di kelas. Ya kemudian mendre angka sel, ya jilengi aliai, lengi sarabia, ya rogi ngarang. Walau contoh ya nala contoh penderita apa ya rupawe makari ya rupawe, pada lona atau mateng. Makanya biasa ya wapang aja kan, wak pisau ni pakui rupawe. Apa sih biasa mustas pak pisau pakui rupawe? Kawita sampulo lupa mohon maaf. Biasa napapakai di apa sana ro napapakai kiro yoro power tanya apa uli masih siri kasih power jadi di power biasa kau putar nampak kau kuruntin kau pakai kiro maafin kau pakai kiro tapi kada bala lumrah nasa yandre kutanay si Bima kakade ka pa nagkoron kato kapal lain ni kadang kato kaya apa kari baratang ina sa buwana kutanay ni kadang kakawa bacana kadang ka kade kude ngarang yero kude kusala paring ngarang yero pamulan naro kade sang ngadi kaya aja nagbatarwo yan ori agukada pa mapisaw ni pakwero pa nasa aming pasingang karo siapa lina power nanang kami pasingang kairo astagfirullah jadi keliru nampak dia na mungkin dia nakadana apa pasti kadana baik dia nakadana rapi mereka betang makanya tu ada itu buangnya pak saja itu duriangnya mah penonnya mega lah kota hari ini rumah bulu mega. Maaf pak, cina mega di kota tanya bapak motor emang hele. Mau ini itu malalang emang hele mana tuh? Makanya tuh durian, iya toh apa nasi cocok biasa dulu. Angka mau tidak setama di kota nasi itu mana pakai capukan na. Pamita kena tunjuk apa? Aku apa? Itu adalah perlakuan. Pemilu pun mau ada akan perlakuan. Perlakuan yang biasa perlakuan tapi batin pun Allah Ta'ala mengatur makoro makanya pawai bapak ibu sekalian maafin aku bicara bapak pingarang ceramana guru almarhum Sainu dingin se ya rumah kadi puang ngede nadil gara-gara pau to sandre reket berito pawai mohon bel kesempat sandre parito pawai nak kada yero nasa pun Allah Ta'ala di nadile iya nasa to pawai raja pato ona nama api rubuhan nama apa na becu aku maru nama aku tak pamatilro apa na banding kang ngireke lawa iya runa salawa iya runa sabatan na pada ni indo lima to pada indo kaje tapi rubuhan na pada penting aku maru reki manana ko tak palanya paringaran matilro yawana po mabuang mani hapawe na tumpuy ngena motor lengan tanpa sadar pak maparebe adile itu ngapuang mapa ni pecine pare lawoi buana mapa ni cek pare lawoi buana paoi tanpa sadar sila na yan na ron sila may guru taro Malpinas malasa manina pasada badena kung Allah Ta'ala pakai paringaran jadi macam tu buang makanya pawai itu dia mungkin makanya dia mabuang pasti mabuang pak makanya pawai itu angka apa pada bani pada nirege ngero masih dalam jadi angka pada goli atau pada pajilo angka to bakka angka to irempan mabuang dalam lain
Tapi ya rumegay Bapak Ibu sekalian mabuo ko pa o kumatasi. Tapi de nasinin na pumatasi pa mabuo. Pabiasa kaya runto pa o bati ni. Biasa na mabuo. Biasa to runto pa o pura ni na doke ipan niki. Si puwe mani. Maturo na din ang buo. Napura na laga pan niki. De ko na dagot ko na. Biasa lalo kaya runto pa o rapat naman ni. Ya cineng ya tahu pak buku-buku naman. Tapi makinyawa-nyawa. Ako ni ro patumangi. Pungalatala maturo yero. Yan narukan lagi keluarga len almarhum. Sabarag. Nasaba iye pataro na pungalata. Kumas senyawai pa patongat. Apa aja na. Manu nilagi mati pa ini poji. Biasa to jak kalupa. Yan ito sabaran na turiloy papang katomate na nagtsengilag siya tangan. Tapi tahu isa din na pahangi, din usengero, biasa ngilalay na pa. Tapi to yolo tanak kutanang mapa din nagtsengilag siya tangan, bara di ka makutana pa, akarin tumatota, may angka tumati. Padahal din nagkorok katana pa, magi nagtsengilag siya tangan, tama kibolam mo. Nakan ito yung musibah. Ya kunakan ito yung musibah pa paral ni pasabara. Pakaraga dendre aja na sumpulolota mate. Aja na amata mate. Aja na indota mate. Ang kataw pa mo manunan. Nalapo to manuna. Tapa na pujilan de manuna pa. De na saliyang alena. Cupu me mute batu. Me na pasingang ka manuna ro na uto na to. Siapa lin na manu to. Nama ada tujuh ka tu, lino to na tao di manu to pa sala. Itu manu yung ron na yawana mi bolay. Apa to si malam mendre yasi batay. Tapos men, mapay naman ko ba cak kalupay. Maga na cak kalupa. Mapudi. Ako ni ro ko na tunyo tay musiba na to yolota na cinglag cak nga. Tama ki sompulo paringar ra ito. Padiasan ka to kapaw-paw ka. Na dyan na iya. Mati amma nega na pa astagfirullah kumapapayro pa cak kalupa kisan makanya toyolota tu pa di na matan resikolana tapi madalam pahan toyolota pa bosirum to yaga nakutanan tania otola tania bolata tapi aga pale nakutanan kadani siaga ni nure toyolota romai ko sirum to siapa nureku napayappa apa ni anak-anak akademik napayapa berarti kok kade napayapa melo umpat tambay biasa lalu siapa ni anure itu kade napayarwa haruani na kada umpa napayarwa paturiolo ta asogir ko ganne anak 10 ruah mage papahan na makadiliga miga dalle maraja lo na po pungal lah talami mato anak tuan. Tapi Pak Guru kami mantan ketua Majelis Ulama Kabupaten Pindra, alena guru Kiai Haji Dr. Hama Yunus Sama, aserai mas 10. Beda dia nasarijan. Angka lalu profes. Ya apa ini saya sama kukai kuyurun tu 10 siapa na ada 10. Kali dua nih. Naknya tuh kok kada kedua nih pare sa di tuh kotea nih kare ko memang nih lo. Kenapa lo kare jero lagi dua dari sekada apa? Terus salah. Ya potorio lo tak pungal la taala tuh dan itu sesuai dengan Al-Qur'an. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Giling apa? Nggak usah kalah contoh cicai. Ya cicai pai kok kalang dia mandre. Pai orang pujian dia nulut tu. Nah lena dia nulut tu. Tapi butin na pumala taala maturu dalle. Ya langi kelebihan cicai. Aga kelebihan na cicai dia nangka na dia na mukpa. Lingki mukpatoi. Lengangi mopatoy mopang mopameman ay kani napa nang kayok karipatin ring ni
namun di bandrengnya aja. Ya aja ada gori pala pun, mau riasi aja, mah pernah dia nama pun. Bunga latala pamalangnya kelebihan. Agak kelebihan nama lampe-lampe jadi lana. Itu kasih nangka lampu makura kan, lo di sini na lampu. Ya tuh ya tuh kuang lampu tuh, kata itu lo di na lampu. Ya nama cawe ini dimpai. Bunga latala matur dan jadi atumata ya bapak ibu sekalian natur bunga latala karena itu lisu kapema sabarakan yang lisuan di pamasin bunga latala itu. Yang kedua bapak ibu sekalian hadir regionnya payah yang pakai mata sia talun paling tidak talun. Pertama pemik kurangi jana. Yang kedua pemik tambah licin. Kemudian yang ketiga pemik biloloang. Karena itu yang pertama angka makasih atas salam jawab. Alena almarhum. Namanya di masa Puloloi Pak. Kemudian pernah Pak menjadi anggota DPR. Alhamdulillah. Ya satu macam cene kalau di sedikit. Angka makasih atas salam apa itu rupa tahu Bapak Ibu sekalian tangga pamuan nama rumah tersinggung tahu. Angka Sampulolo Pak mau bicara ki, mau rupa tersinggungan. Apa yang jawai? Tahu pak? Bicara mina tersinggung. Angka tu Sampulolo Pak nak cakap tu mama koki. Mau tangga apa dia sepukidot tak apa sih sepukidot tanah mau tak masa kadai. Nasi mako nami je. Dari sekada apa lo na? Salah sih. Pananakan itu nampak ni. Mabela umpi na tiro kada apa sih cuma dak koro. Nasa lalu ni dak koro. Naudzubillah ni. Lagi kau babicai kan? Tabi-tabi Pak Amarepi upaya. Hampir rata-rata kalau kau tasya upaya. Ceramah upaya tu. Hampir rata-rata itu tempat dicekang Pak menurut ya pengamatanku. Hampir rata-rata makan jati. Tanawan-tanawan ini gak ada tempat dicekang. Hampir rata-rata itu tempat dicekang makan jati. Mau ata pada gabuti. Aga buti nostas. Yang angka acara apa boting ada. Apa nerita maka ga. Macerana ga. Mabela mumpi tu ikiro tempat dicekangnya. Tapakar tayo, pakasingin na ke, pakasingin. Ang gitu may, icay gitu. Barang itu makanja ya Pak. Pade pagaga bicara na, nakara tu makanja. Paya pang kato micay na liga tupu na, tumanang itu. Jadi angka itu asabaran na micay. Yang kedua tu pabicekangnya pakasin na, apa na pudang yolota. Topo susay, topo nyamang ni. Malam kumagoli, ayah yang keluar sepusing, salah kau itu kau, mana sah? Dia kan subuh, dia nak pada resempuluh lotes sama galai kababa, bah, iye, tapi tak pada gili-gili kere, kagak ibu boji koro, lain di mulut, lain di hati. Kalau lain di mulut, lain di hati apa sana? Munafik, mai kung munafik tayo Pak. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Na yaro tu munafik kuburi narana kamu. Naudzubillah min. Jadi micawa-cawa may kasyalin almarhum atau batkunwa nasabari na tersinggungi mohon dimaafkan. Dia na tu kasi na mungkin ang kamilo ng palori pada iman. Tabe apa purai anggota DPR Pak melalui saya kagak pura janji. Kalau saya Pak kaya ikhlaskan. Ya pada DP tuleng ikhlaskan ni bici keluarga. Apa ya kasih na ikhlaskan. Apa ya sange kopunggawak itu apa ya aku na janji na tahu syukur na. Tapi kau dia nalanga karakay dia baru na api. Desa kuan nunggu apa sang janji. Tapi kau kagaki dia tak padi-padi ya Bapak Ibu sekalian, tak pada lalu keluarga. Pura katunya janji na dia pamutu. Nah dia baga pamutu na dia ngam apa ya ko pamutu ni insyaallah. Tadi Bapak Ibu sama makoro Pak. Apa itu janji Pak Indra? Allah aduh janji.
Sini teman-teman lebih kan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, insya Allah kupuran apa Pak selesai. Selesai ini, alhamdulillah. Waktu ini sempajangi Pak saya anggap insya Allah. Di sempajang itu kalau foto mati lo doang di Allah Ta'ala. Parillo doang pertama ilong itu mati Pak. Allahumma gufirlaha tadampang ipuang. Jadi ada dampang Bapak Ibu sekalian insya Allah. Kemudian boleh sabu Baitullah Pak. Maka dia Nabi Ta'ala al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Na yaro haji dari mai dega ga pamala na sangagin na suruh masuk na. Oleh karena itu agak pipale yang kedua tomek tambah di channel alhamdulillah malam hari ini hadir kita tambah tuh di channel almarhumah Dendre Ustazata mengaji kesedia huruf Pak 10 di channel kedua Dendre Ustazata bismillah berarti tersedia bismillah 10 asera huruf 10 aserai kali 10 seratu asera pulona ikali dua talur ratu arua pulona iya dua toa bismillah berarti talur ratu toa arua pulona ikali dua piku ratu anak pulona protokolnya nasuruh mana yang bismillah tarekin siapa tahu nama karena dia nale kalkulator ikan nadi cing tiga opat tambah dia cilo galin almarhumah alhamdulillah karena itu ini akan isinin nero renda ing kalingai na baca biasata ini akan ipatatap lori alena almarhumah Hajja Kartini. Kemudian agak pinasabari na wadita tambah di channel ini mana angkai hadir Bapak Ibu sekalian ini pasti olah tono lay alena. Karena itu dia upah bitauki tapi upah ringarami pada sadia kibela. Apa bicara atas sadia Ustaz? Ya ko iya Bapak Ibu sekalian ya mirumay pakanjabi pa niya. Apa ya Rasulullah ngisi sebab upay pa pabaya sakit cek kaniya. Pada niat tapi pagkasinga dia macam tanya kang untuk akhirat. Ya ko tanya kang ipa untuk akhirat insyaallah sinin na macam tayar barakah mana pun Allah Taala. Napa matu mate kina pasiduk pa yang mana ni sinin nero proyek keresoi masalah wala kita. Contoh kecil guru itu guru yang magupai pada na para guru riolo. Cedela ada kasih gajin untuk riolo. Tapi guru yang magupai angke asa sertifikasi. Jadi ya nama Pak guru-guru ini merona lalu doi Bapak Ibu sekalian mau siapa nak bekerjangi pemerintah di Kondriku mau siapa nak bekerjangi pemerintah dari Kodeku de tonakan pasti pedemega doi pedemega ya para dua makanya kuye merona lalu doi capu makanya kolino talalu de tulet dapi pede ilalung pede lari yana kada pandritaka nega to lalung ilino pali na de ko lalung ijoajo ne ko lalung ijoajo pasti de tulle dapi pa pede ilalung pede liwala ringa pede malas sikil lalung pede wala situl laring dai makanya kalian andre grupa ko melo ki makasing abopori Dene ya sang pondriolo ya akhirat. Insyaallah ko pondriolo akhirat macio to joje. Mau konroke lau tata to macio jojo ta. Batuan ko akhirat katai pasti macio linota. Jadi ko am kata jama tania kan untuk akhirat insyaallah. Dene ya ro kala contoh pa bengkele pa. Oh papa bengkele ko akhirat na tuangan na tempele ba motoro na tawe. Pura matu na tempele kare pun na motoro. Siapa Pak? Kada ni pun nama Pak Bengkele 15 sabun di. Nalan ni doi 15 sabun. Yoro na pamotoroi makasini ban na motorona na pake lo mabere jama. Siagi apa lang narunto yoro na pamotoroi lo mabere jama. Siapa toro narunto yoro Pak Bengkele pagara-gara na pake lo mabere jama pale na tempo. Tapi kapan nanya mirona lalu doye pa 15 sabu mau 10 goro na tempel sias sopa 150 berarti ko siulang ya apa juta si tanga mau apa juta euro si tanga pada nulle baja gan capuer tapi ko akhir takatai tapak itu euro apa juta si tanga ya normal tu digapagangkan dari asin munden na pungalau taala sallallahu alaihi jadi pada niat mana parau dipagasi tapi dia naganna ko niatan ni penna to paral lupa aja nas sabari jaba jamatta na de ka bigaw ni parenta na pumalata tabi ang kamong pasampulo lupa liwa gala na makkareso tapi parenta na puange angka kasijasa de na bigaw wa paringarangan de tugaga na parenta puange sangadin na rulle pajan
apa dia namento kung alatala ne pandrasa ki pa cine buangi pame pandrasa ki naja ki nasinin na gagale na mana puna anginge kung alatala puna maporbe cini waja anginge sare na tu tahu pa menghikmah apa sana ro nusul Quran to Kristiabu 2 tahun yang lalu pak wang kalingero profesor ro pak na ranking cine ranking ko makinyawa kisiwa susiwan ni wajah ini patau pulo baju teh wajah sia susiwan pak berena patau pulo baju teh wajah cine ranking itu patau makinyawa sia susiwan na yan na rohiba na puangi pa pede ya para luang nga gagay pede na bago eta tuwa ko rigan jadi gratis. Jadi yang para luar tu beli masempo. Apa bukti na paje? Nah, pero na masempo paje. Na iya pa na makan jasa pingi ko ang kabaje na. Iya pa na marasa balik ko ang kabaje na. Ya cinggi reking atero, ya naruh paje harus liwa soli na. Tapi cine masoli paje, nah jadi kasih abad tuku masih kolar di kawalan. Nah biasa kasih degaga may kirima ro. Nah degayasa ngaten. Jadi ko siampu ni doye nasuka na ruwaray dengar lagi pa mesuoy mata tadi ko mapala-pala pa di poro ay napaya jeje kalimat pa dyan wah tama apa ni pecin ni masoli makanya alhamdulillah cina pun Allah Ta'ala may panrasa-rasa kepalena pun nangi nakadabami tambah-tambah gas semuanya makaluto ka bolata pa menjadilah soal bosi na alin ang paturun nakada tambah-tambah gas mo bosi banyak pa bila ka tangkis jadi itu yang kena panrasa-rasa gikuang sininer rasurong pa di ko manyamang makanya dia gak masusah dan kimitai ya la poliasa inai haji bagi yang mampu ini yawana pasusaka nega mi paralu pasusaka ganai pasi pasakarang kodena gan nasi pasakarang ini miwa dingala saka yawana sakai pa puasa biasa mami cawa apa guru biasa barang muli anak kodang anak apa itu yang ketiga na ada berpuasa bagi yang mampu ya apa bicai pasti contohnya sangir kadena corona kadena itu na berpuasa di bulan Ramadan yawana yoro sempajang mohon maaf ya nang kasempuluh kari puna sama waraji sempajang ni maaf na waraji kenapa di kapajana ya aku tuna sa puasa na laktu ce di 20 manya sera laktu 20 manya 2 ya aku sempajang ni ya kapajana na sempajau dilo oh makoi pa yetu na di kapajana sempajang ni pada kapajata paralu ifo ya dona tunator buangnya sumpajangnya para lah jama-jamata bara mabarak kai jama-jamata sumpaja subuh dinari pwede pa kantoroy mome kilo kantoroy dito man tabuka kantoroy pwede pa galungnya na mome kilo galungnya dito pa nakita bitaw jadi sumpaja subuh ni joro pura kita masumpaya subuh mo ni rete manue tatimpa siyang jadi kopi jadi to sanggarae andre sanggarae kainong kopi taon tampana tu matan retandre sima pala tu chauki lisuni loro loro mateko kyo na ropole tindro ni tapata tu pura matindro asarai oto sa kimasempayang asar pura kimasempayang asarai macake situasa masa kipa ke macam mata tapana muani moni kiri-kiri kode tiaro muani momonro kimapataton ini suki masempayang magadi pura ki masumpajang ngari di lena nandre di bolai pura toni tongko angkato kamana ni andre pata tu pura mandre masuk ki ya papelo ne sei so pelo na ya rodia na pelo ne sukotina komo tu na sandre isa ora ki masumpajang isa pura ka masumpajang isa liso ni pura ki liso matindro ni komo tu matu na subu si kaliena tu digampajana pero pa na digampajana apa situnganna moja majamata dito kapajana moja majamata dito kapurana bahkan marajing jama-jamata na yero na surongi pa angka 10 babe galana bayi rijak turun lotang roy mondo pa galungi
Tagay sampuro pa gara na yung lori galungnya la ilaha illallah. Nesak tangki ilise kiwai malam ribu kai angka siga asena me nan nasisiki cukutoi onro gala de nasi tangki minule mo 10 tangki minule tuh tapi boleh waktu sempajangnya kasih be maparu na di na jaman iya na rumelo ya pakainya apa kali masa kulai jamai rumah tangkiro angka wainnya na lagi buka na yung masempajang rin masih jadi gatang kiesa angka se rokotin ko bakit sami Allah metang cinampalana metang ilise kyo na tangkiro na yung masempajang tapi kode na pang ito ipahena rosolang palino niya pa on rasinampa niya akhira on romarada saya kira ini itu tuda mati koki iya pato lagi patai koku karena itu pada yalai sara pak insyaallah bara kurang ijan alen almarhum pada dampang yang tersalanna tambah di cina pada tambah di cita bapak ibu sekalian di salai mana salai siapa ki masampulolo pasingi bapak ibu sekalian ya sabah atungangi pae memi ipakanja kito lino sare ko mangi manya mangiri asir mulen na pangalata ya narwane wala pabuka tasia itu narwala patu badan na pangalata ko limalewa ina baca imatta nari ko mabaca talak kini kullu nafsin dha'iqatul maut sininna numaktinya wa musti narasakan manang ya sang yang matia wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah ako biasa kiama nampaki napasuku kapung Allah Ta'ala sininna puraya kareso jadi lino yon roma kareso tapi aslinna lupa kareso ariabi asiri mondena pung Allah Ta'ala karena itu angkagaki ko para lakai pae biasa puade adaye paringarangi aja natapoyo agero ada biasa na po 10 loe kadaya ya kasia dege nasi ngompu pusaku nah doi itu jalalo bapak ibu sekalian nasabah iya rupung Allah Ta'ala pasti nawala ki sesuai dengan perbuatan kita innallaha la yudihu ajral muhsinin majapunna pung Allah Ta'ala deh napa sia-sia kareso madecina asal nare kuangka kasalaku pa atas dampanga bapak ibu sekalian karena sinin na yaro kasalai pole manang pribadiku sebagai manusia biasa abala padugasi ang kakahadiri ko na dosa ng golongan. Tapi ko ang katuyo mamuari na para ipadomani sari ko ang itatamba di channel marum tatamba to di cita bara salama kirialin untuk cinampay na kolabar ya akhira on ramaradae insyaallah. Jadi pihak kata yan na dito berdoa barangkali nanti insyaallah ada yang pimpin doa yang lainnya. Demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormati